nuko igihugu cyacu kimaze kugera ku iterambere rihambaye, abantu bagera nko kuri 80% mwese mukoresha umuriro w'amashanyarazi. Ngiye kubereka uburyo ushobora kuba wakoresha mu gihe umuriro washizemo muri cash power yawe, ukaba wahagarika kuri ya cash power biri gusona. Byagufasha. Ni code 3 ngiye kubereka, kuko nubundi cash power dukoresha ziri mu moko 3. Turi buhere kuri cash power bita Hexing, urakanda 812 nurangiza wemeze 812 kwemeza nako kantu k'umutuku wemeze. Turakurikizaho Sunrise ni cash power ubona ni 616 wemeze. Ya nyuma ya gatatu bayita Ningbo yurakanda 045 wemeze. Aho kantu k'umutuku iyo byemeye bakwereka successful. Iyo bigenze gutya ntabwo bizongera kuba yasakuza iticeceka. Can like na follow.